Mama wakwaba wofre me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news. Efia pokia eye program bia watu ne din jaso ewo okay FM na o invite nkrofo eno mbekasa ewo ne platform ne so titru pa Ghana for mo abrochire oye program ni wie bia ofre eno mo kire mo adwen na Endra program no ye no on the honorable Hopeson adoye ena eye program no ene obeka ne nsem abetoto ayampia bekeka nsem the reason ne say ode afafranto ebre Ghana for eye rural cash ento abema no be president na okasa wie ya no ena college ne be free na there's this guy o chese ofri Ashanti region ote offenso anase ofri offenso ho line na ne Oni efia pokia ena Hopeson adoye eye ewo show ni so no enye easy o attack omo echre Hopeson adoye se ne oye no enhwekwem na enema his excellency na adon kwakufu ado ababeye wa Ashanti region so omo gina ba bia na say Hopeson adoye think if Hopeson adoye think say Asante fu buafu omo ka so omo nto aba eni ontuminda na afranto na nkasa not osol na tabani musia ne watutu jona nkasa oni stand e wa Ashanti region mo na enema his excellency na adon kwakufu ado aye no e be reflect e wo 2024 about you mo yenti a challenge aboy ene Hopeson adoye de fia pokua e ko e wo show no so me wo ye me dey enne se ye to abane na dia meto ama ndc emfa ho ne se ebia be yen sentwoni me I will tell you the truth enya de bia oya adwuma ma hwan me da say oya adwuma ma media house be nya adwuma mu bia but enkomo na ye de we are talking about Ghana ye future who see ne de wo de wo yire ne wo ma benya asam na wo di akire o but de be boa wo man no na wo moa se Alan ba se oba be boa ye musa se o kire ya de ba ho ye ma asantefo na ya de ba ko ye ma asantefo serious exception to name statement no apologize to me. What do you mean by telling me that? Oh, what do you mean? No, there will be na wo ye politics. Bringing my family in. No be na ye politics. I want to na uncle say dey obenyentina. What kind of nonsense? What kind of nonsense? Me I'm not into politics. Oh, offensive me na no ko. Ade ba kwa ye me ya pa kese ne say ye going to election no eni kwa say ye the NPP ni NDC ne movement bia be radio so baby o man we need experts say ye kire ya adwen about roads and I say financial sector we need experts because asema ye papa Hopeson eka me ya say senka Alan ewene eye promise na ka menyini say ko beba be pa mahama achew time NPP promise for we ne ya ko mepa mahama achew yes say Hopeson Maniland Hopeson Mr. Maniland yes a point Hopeson Maniland yes a point it's not about motive nti a wo dey pa the show motive a wo dey pa to the Maniland senka Alan ewene ya ka menyini say ko beba be pa mahama achew so tia say yes a obi otenche ne be hu say politics na mudi akire no ya tro hwe member kasa asem on radio say obi obeka say politics satanic activities bia na oboa because ye be yi kwan ya politicians ye be si school a politician ti politics ya de papa etwase ye ni mu de mumie musa say si a Alana tene ho ayedede wo man mu a ye papa Hopeson one wonam wo pa ache wo yesi nyina ye musa se de Alan begina simpie so na pipa bia na nanim ye musa ne se omo factories num say 5 our buy under the NPP government nam so awo ye ontimi moda officer say Simon Semensa ohun ontimi moda enti 124 factories now say omo ye na omo bo ana mu 5 okra da ontimi mo because unim say ade sister fia ye musa NPP for communicators say omo emu dodo say ne nim factories ahodo ananado ba why
and was Obuza ya no maka kumfi. Ubuza ya no maka kumfi. Omunim eche one kasa ne sector hona be wanye adwuma wo yi. Se wo ye adwuma wo yi mankofo hu nnwuma impo asantefo hu nnwuma offensefo so hu nnwuma ekoma nkoto aba ma eye ba omia. Eti toda NPP whether you like it or not eya de dankofo akomaso. So tiasie it is a politics ni ye Asante away asante aya omo World Bank ala so obeji vote bi no ona wo ho che what is the mood there wo hwa hankrofo beto won beto akwahe ma me nchira de enkofo beto abapa te se me angasa oba offense state na ye offense no offense out se we offense no for project ahodo a for the first time abinsi da akufo ado atimi aye university from scratch a local governance university of Akumadan offense of Akumadan tomatoes no yeah but there's a mere so for number my mess and pictures only say private you or ya send number me for why what I say yo missing near my air course no enye near market wo even university and never asem why say yeti na asem why can say asante fo bu afu into one month come my video bebre no kwa month aba no kwa enye sa na e wo ground no entesa obi obeka se majority of Ghanaians nya akonya ma online and answer ye ma radio so nkasa wo kakra na eba na hu ni sa wo ana kakra na eba dey appeal because na all expectation be say expectation in my e bi te se me papa Hopeson na me penazem papa but and then no I am ya e kire say obi okasa okofa keke wa be say me ye ya me se na mi beti eyem papa Hopeson because nensem wo beka na emami gini di but no anko ya ma wo na chese engu ana ye nya politics anko ya ma chese engu na boku ni nti na mpesa odo number ne send me mama wa send me video no in fact next week kwa me share that wa ba next week kwa me share that wa ba so wa be kasa program metimi akire project metimi akata mani akire project ya na adoi hwe ba me nkyere wade bi wa ha se o de me nko ba bi o me gina Akumadan nko a gina Akumadan me nko ba bi a hwe na NPP ma ban mu no na ba bi a na DC better na kra ne ho odin for the first time me hwe story building it was 3 na do buy wasi a emu na assembly for ye adwuma ama assembly for net ho assembly for ye adwuma wo and I'm telling you it will shock you now what you no it never be no school no assembly office kaba hwe bechem to Akumadan Franchu Road sister if you na same wo me free I can be busa sa akwan no so because akwa ma kura bi wu ho hwe ye da bi akwa na etwitwa ne nan no e ho na ka no bo no ben fa ho da ana omo ye se kwan ne ye nkofa dem nti ye mfa ho ye kwa na ekopie kuro bi so ankane ankwa na mse na kuro be ne edu ade ye be wura kumase na se ne ye wura Akumadan e kwa ne fe eya sem keto na ye kan sa do ye wo project ahodo a abane ba wonim se TV center o mashada ya send pictures ni videos Dr. Frechi Asamoah ya TV center machines gumu enne yebetimi aye ntade a yebetimi dia ko baby a ye factories ni ade akofo be hye ene saa na emani nyina enya ase enti na kesa ya poku asu akofo su sa asante NPP ba wo munye hwe na wo na wo be kumase aso ame ntachi na ye so ame ntachi na ye no so ame ntachi se ubo awuram wo macro ina rules na sister obeyira so unyu obi a wo familiar with macro obeyira no ene macro no se ekwan no wo make ba ekwan no o my ni such a way say o mo ye interchange na traffic de beche eti ina rules na ewo macro said wo masi aye no e fe keke
Hey, na pokuna nu ya no mo yes akwan no because last time I me pass what there. E won kwa me di na 2 hours yo. Me come na enye me kwa jan she kwa no. Monday ko fa makro no gi ga ma be fi no. Sister me come since Monday ya be fa ho na kwa ne. That's why I mean touching almost started free Mercury. Mercury no master a crew. And one more day ba omugusu ba say. Now, Poku, ya so go send me say we food soldier. Now we nya jana they said they don't know Kumasi. If Poku send me number, no send me video no me no be next week be. If they know even Tanoso ebua kwa Tanoso ana traffic kitchen ko road no. There be na Poku dey okay say no fra. She eduso na no vote abato na Poku tie. Say dey okay say no cresa Ashanti region voters wo mu fu ya. She eduso abato ya na no course she independent. She vote for me ai. E form ya again. Eduso dey no. The woman say nipa ninka ye. Makasa asemu ise se kam ye jonkuma. Hwe nipa ninka be bia jonkuma maame wo bia no. E wo so de ne nsu boni yam se me be na wo se me tunifu se ni kwa so ye politics. Unim se niema jonkuma yema wo mu within 4 years kran. 3.5 years awo yema wo di free mu. And wo mu nkan bi mu. Omu nkan bi na Ghana na me che se abato na yeto no ma animu no. Se ke nipa won kaya akaye nyankrofo mbedi movement na chi. Afrafato movement na chi se nipa won kaya komuni akire da. Nipa ninka ye wo man mu. Nipa ninka. Omuni ala na chi sala ba ye. Na ko pa no ya Asante de she no wo. Onim say police station secretary. Ala ne say on chire ya. Police secretary. On chire ya de ba ko a. On chire ya de ba ko ya ma. Na boku. We are police journalist. Nana Boku, Nana name. Yes, we are police station executive. Not the journalist. Me party t-shirt kwa mi she bida. Police station by Hopeson police station there. Chatro. Me sister via me Facebook page. Send no ahwe adwuma am. Send mo number no cry send mo number. Me wo ye me dey. Police station secretary. Send number na ma. Me wo ye me dey. Enne se ye to abane na ya me to ama NDC. Emfa ho ni say ebia me yen senchoni. Me I will tell you the truth. Enya de ebia. Ntonto man. Oya adwuma ma ho.